खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिमुसुरां कामरुप दैमारि आंनि केमेरा बेसन दिनेश बसुमतारी 2022 मायथाइनि APSC आनजाद उथ्रिसारनाय बिथांमोना बे समाव जों दङ बिथांमोननि गासै बाथ्राखौ जोङो देरहासारनायनि आन्दोआव मा दंमोन बोरै देरहासारनो हादोंमोन गासै बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय जों बे समाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो अरां बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं दैदेनगिरि गामिनि फंबाय फुंखा बसुमतारी न'खराव दं आरो बिथांनि गासै बाथ्राखौ जों बे समाव सोंनाय जागोन गासै बाथ्राखौ बुंनो थाखाय फंबायनि सिगाङाव खावलायनाय जाबाय 2017 आव ग्रेजुवेट जानायमोन स' बे समनिफ्रायनो आं एसे एनै स्टाडिखौ कन्टिनिउ खालामदों लोगोसे आरो सिलेबासफोरखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव जिथु स्टेन्डार्ड बुक्सफोर थायो सिलेबासफोर थायो बेखौ फल' खालामनानै प्रिपारेसन कन्टिनिउ लाखिदोंमोन ओमफ्राय 2020 आवसो आं एग्जामखौ माने एप्लाइ खालामनायमोन आरो 21 आव एग्जाम जाबाय ओमफ्राय एसे गोलाव प्रसेसमोन नेनांगौ जाबाय ओमफ्राय दिनैनि रिजाल्टआ दाखालि ओंखारहैबाय नि न'खराव ओरैनो बिदा फंबाय आरो आब' लगायनानै साबा जायो ओमफ्राय न'आव जों फंबाय आरो आं थायो ओमफ्राय आदामोना क'क्राझाराव सासे शिलंआव सासे थाहैयो बिसोरबो जोबोद मदद खालामबाय बे प्रसेसआव कलेज लाइफआ कलेज जिथुनिखि आंना ग्रेजुवेसन दङ बा हायार सेकेन्डारि दङ बियो आङो कलागुरु बिष्णु राभा जुनियर कलेज आरो डिग्री कलेजाव फिनिश खालामनायमोन बेखौ बयखौबो आं बेखौनो बुंगोन जे स्टाडिफोरखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ मोजाङै कनसेन्ट्रेट खालामनांगौ आरो थांखि मोनसे लाखिनांगौ मानो होनोबा थांखि गैयाबा गाज्रि लामाथिं थांनायनि जिथुनिखि चान्स थायो बियो जोबोद माने बारायहैयो ओं बिथांमोनखौ आं जुदि एडभाइस होनांगौ अब्ला ओरैबायदि होगोन जे जिथुनिखि बिथांमोननि गथ'फोरा डे टु डे लाइफआव खामानिफोरखौ मावबाय थायो सोरजों लोगो जायो बा माजों अबे लामाजों थाङो माबायदि खालामो बेफोरखौ एसे स्लाइटलि नटिस खालामनांगौ आरो पजिटिभलि बिसोरखौ फिडबेक होनांगौ रायनांगौ बुनांगौ बिदि नङा खिन्थु एसे मोजां लामाखौ दिन्थिना होनांगौ माने जुदि सोरबाफोर गथ'फोरा माबा मोनसे गाज्रि लामाजों थांदों बेखौ मालाबाबो माने नुयै बायदि खालामनो नाङा सारखान्थिजों जोबोद लोब्बा दङ बे स्टाडि आरो एजुकेशना मानो होनोबा जों मानसि हिसाबैथ' कालचारजों माने रिलेट थाखानांगोन आरो कालचारनि जिथुनाखि भेल्यु दङ बे बुस्थुखौ जों एजुकेशनजों जुदि रिलेट खालामनो हाया बा स्टाडिजों रिलेट खालामनो हाया अब्लाथाय जों मानसि हिसाबै मा गुन थाहैगोन बेयो मोनसे गिदिर खोथा स' जोंनि कालचारनि जि मोजां मोजां गुन दङ बेफोरखौ लानानै सोलिलांनांगौ आरो गावनि थांखियाव सहैनांगौ 2022 मायथाइयाव APSC आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय जाफुंसार ज्योतिष दैमारि बिथांनि न'खराव जोङो दङ मंगलदै सोहोरावहाय आङो APSC प्रिपारेसन 2021 निफ्राय खालामनाय आङो एक्चुअलि 2020 डिसेम्बरनिफ्राय आङो बुक्सफोरखौ आङो दुखाननिफ्राय किताब दुखाननिफ्राय आङो स्टार्ट खालामनाय बायनाय एन्ड देन आङो प्रिलिम्सखौ आङो सेल्फ स्टाडि खालामनाय आङो खिन्थु मेन्सखौ आङो SPM IS एकाडेमिनिफ्राय आङो कचिं खालामनाय आङो आंनि अपसनेला जुल'जिमोन आंनि अपसनेला स्कुल कलेज लाइफ अके आङो मेट्रिक आङो मंगलदै डन बस्क' हाइ स्कुलनिफ्राय खालामनाय आफ्टार देट आङो 12खौ आङो मंगलदै रन्जित शर्मा एकाडेमिनिफ्राय पास आउट जाबाय आङो BSc इन जुल'जि फ्रम मंगलदै कलेज आरो मास्टार्स इन जुल'जि फ्रम गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आङो दाहाय सिपाझार B.Ed कलेजनिफ्राय आङो B.Ed पारसिउं खालामबाय थादों रिजाल्ट एवेटेड न'खराव आफा आंनि आब' आंनि आदा आरो आं दङ न'खरनिफ्राय बे जाफुंसारनिफ्राय माबायदि इनकारेजमेन्ट मोननांगोन encouragement actually आंनि आफा दङ he says he's around 67 he still cooks food for me he looks for me he's taking care of me and recently he got strokes so that is the motivation that I want to do something for him for my father and also my sister she's working too hard for me she works in Udalguri but she comes to Mongoldoy every weekend, take care of us. So that is the motivation that keeps me driving towards achieving my dreams and success. आङो मेट्रिकआव 70.33% मोननाय आरो 12th 81.60% आङो डिग्रियाव
80.29% मोननाय आरो मास्टार्सआव CGPA 7 मोननाय आङो BEd नंगौ UPSC आ बहुत टफ आरो दिस टाइम APSC आबो UPSC फॉर्मेटखौ लादों एन्ड प्रिलिम्स आ बहुत हार्ड इट इज भेरि डाइसि बे जाफुंसारनायजों लोगोसे जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ माबाफोर बेबायदि साजेसन बा हरनो नागिरदों मेसेज हरनो नागिरदों Okay. My message will be for the youth to serve the needy, the society, so that we can build a just society in today's world. Just before my interview, I went to my Batho temple in my village to seek blessings, and I guess it really helped me to concentrate on studies and to build a positive vibes for studies. We should start from easy level to difficult level at first, because we have to study the subject which we feel comfortable at in the beginning. And if you like geography or if you like history, then start with it, because आं try hard खालामनो आङो, and I believe that आंनि खस्थनि fruitखौ मोनदो and successखौ मोनदो, and I'm really happy about it. I am really happy for my father. I guess he will be a little happy. समाव जोङो हितेश बर'नि नखराव जों दंफैयो आरो गणेशु হয় নমস্কাৰ ধন্যবাদ আপোনালোক অহাৰ বাবে হয় মোৰ নাম হিতেশ বড়ো মই এইবুলি হৈ যোৱা APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামত ACS ত 110 নম্বৰ ৰেংকত আহিছোঁ মই এই প্ৰিপাৰেশ্যনটো 2017 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ আহি আজি এই পৰ্যায়টো পাইছোঁ আহি আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই মোৰ মা দেউতা মোৰ দাদা তীৰ্থৰাম বড়ো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বলতে মই আজি এই স্থানটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কলেজ যেহেতুকে মা দেউতাৰ সান্নিধ্যত এই সফলতাৰ আৰু আপুনি থকা বুলি ক'লে আৰু এই যে সফলতা আপুনি অৰ্জন কৰিছে সফলতা অৰ্জনৰ বিশেষভাৱে আৰু আপুনি কিবা ক'ব নেকি নিজে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰিছোঁ বা কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি ডেফিনেটলি ভাল লাগিছে ইমান এটা ভাল মুহূৰ্ত ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ যথেষ্টখিনি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছিলোঁ এই পৰ্যায়টো পাবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছিলে যিহেতু ফাইনেন্সিয়েল হেল্প তেওঁলোকৰ পৰাই পাইছিলোঁ কাৰণ সুদীৰ্ঘ 5 বছৰ যথেষ্টখিনি ফাইনেন্সিয়েল হেল্প লাগিব তাৰপিছত মেণ্টেলি ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় এনকাৰেজ কৰি আছিলে তো স্পেচিয়েলি থেংকছ টু দেম অলছো যেহেতুকে ভাল সফলতা আপুনি অৰ্জন কৰিছে তাৰ আগতে ইয়াত দুটামান কথা আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ হাইস্কুলৰ আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব নেকি মোৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অসমীয়া মাধ্যমতে হৈছিলে মই চৰকাৰী বিদ্যালয় পশ্চিম ৰঙামাটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুলিং কৰিছোঁ তাৰপিছত মই মঙলদৈ নগৰ বালকৰ পৰা LP স্কুলৰ পৰা শিক্ষা LP স্কুল পাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত মই বৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছোঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত তাৰপিছত মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছোঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত যেহেতুকে এই সফলতা খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি অৰ্জন কৰিছে অৰ্জন কৰাটোৰ লগতে আপুনি যেহেতুকে নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী আমি লাইমন বুলি কোৱা যায় নৱযুৱ শক্তি হিচাপে আপুনি প্ৰজন্মসকলক আমাৰ উঠি অহা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱ যুৱতী আছে তেওঁলোকক কিবা এটা ইনকাৰেজ বা মেছেজ দিব বিচাৰে হয় ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই যিকোনো কামতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰক নিজৰ বেষ্ট দিয়ক মানে অনেষ্টিৰে সততাৰে তেওঁলোকে যদি চেষ্টা কৰে ডেফিনেটলি এদিন নহয় এদিন যি ফিল্ডতে নহওক ছাকচেছ হ'ব হয় ইট মে বি স্পৰ্টছ ইট মে বি ইন এডুকেশ্যন যি ফিল্ডতে নহওক তেওঁলোকে সফলতা ছাকচেছ হ'বই মানে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে তেনেকৈ আৰু ঠিক সফলতাৰ আৰু আপুনি বিশেষভাৱে কাক দিব বিচাৰিছে
মোৰ মা দেউতা দাদা আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মোৰ ফেমিলিৰ বাকী মেম্বাৰো আছে তেওঁলোকেও মোক যথেষ্টখিনি এনকাৰেজ কৰিছে মামা বাকীবিলাক সদস্য আৰু তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি এনকাৰেজ কৰিছে আপোনাৰ পঢ়ি থকা জীৱনৰ বিশেষ কিবা মনত আছে নেকি কিবা পঢ়ি থকা জীৱনত মই বেছিকেলি মই খেল খেলিছিলোঁ খুব মই ভলীবল খেলিছিলোঁ ভলীবল খেল মই তেনেকুৱা আৰু ভাল লাগিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিনবোৰ মোৰ ভাল লাগিছিলে তাতে হোষ্টেলত বহুতখিনি এনজয় কৰিছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে খেলিব গৈছিলোঁ বহুত তেনেকুৱা আৰু সেইবিলাক থেংক ইউ ধন্যবাদ